Ceder. Bapak Mandor Juju Ayah Pandawa 5 Sepuh Bos Haji Tata nuhun Paratos Kapayu nuhun Bos Gomir Nagen Jaya Bos Doyok yang punya jalan baru Bapak Haji Wadege Ayah Bandar Padi di Karawang nuhun kulane. Oh. Hus Aucok sor Apakah itu cinta? Bos Jimbo Akmal Motor Bos Dedi bos muda iya Beratanya tanpa sengaja beres siap Aucok kayak kabayun cinta Om Dai Ayah berkorban jiwa indah harum bermakna Agus Bargo Sor Kapayun diri sendiri Bapak Agus Bargo Kertajaya menangis di ruang sunyi itu kan cinta Bos Dedi bos muda cinta motor apakah itu cinta beratanya tanpa sengaja cinta berkorban jiwa harum bermakna Bos Firman Jatayu BPD Kertajaya itu kan cinta Adusun Goler Putra Pajajaran cinta ada Sunan Kolera Putra Pajajaran hadir oh cinta suci hei janganlah
Karawang boga gelar interasi mengandung arti indah tertib aman bersih kota Karawang ayo bangkit ke negeri Bapak Wakil Minda kawangun segala winda berkumawa nyari Bos Oga seniman para petani Sor dermawan jangan cendekiawan jutawan jangan cendekiawan apa Naila ayu rambang makalangan apa Andris capek deh iring kota Karawang apa Andris bahana seni nu unggulan masa jace panu bager kota Karawang praksikil gerata tandang Karawang kota pangkal perjuangan bobo padisan banget para seniman apa Andris Karawang buka gelar interasi mengandung arti kita tertib aman bersih Bos Doyok yang punya jalan baru nuhun apa Andris kota Karawang ayo bangkit makalangan ngawangun sakala winang ngagali nu mawang nyari kota Karawang bahana seni nu unggulan bos selamat out kota Karawang pasalamat anu bager praksikil gerata tandang seniman para petani dermawan jangan cendekiawan makalah Bapak Mandor Haji Mursidi hadir nuhun kota Karawang Bapak Lurah atau Bantara Jaya disayang deui Pak Wakil Sana Masalah Jaya Bantara Jaya anu manang kiring kaul sor haturang kapayuna Bapak wangsit ganti Mandor Sule Mandor odong-odong iya malah kaca pangal cuman ada kalau pakuan hadir Bos Deru nuka masur Bos Dani nuhun Bos pajajaran tempat mayu kadilang ayeuna di kondangan pupus di atma manisan sayang pahlawanan anu menang nyuk jeruk kalur cacaran
Jimbo yang punya sarung akmal anu mana Bos Dedi bos muda wasit pitutur Bapak Wakil Minda Loy kenas manulur Kertukas anulur Lupa sawanan sutakan Loh sor kaparayon Kemari Bos Haji Ade Kumalang Bapak Haji Wade Putra Depang Jajaran anyar Bos Dedi Akmal Bos motor Haji anu Ade baker Pertamina Bos sor Doyok anu kagaduhan jalana baru Pertamina Bos Doyok deui mana saya hadir Bos Firman desa mana deui BPD Bos Ucok Batu Bara Kereta Jaya Bagus Bangu anu mana Bagus Bangu Bantara Jaya Jaya Aturan Bos Maman anu mana bayar laporan Alek Liar Jaya nu bade hajat sok kakak ningali samona Apandris capek deh aduh mata kuaan hati tanpa maluan duh wajib yang punya sarung akmal anu bager Bang sama jenuh bodan wajib yang punya sarung akmal siap di saya deui Apandris capek deh aduh mana bayar laguna saya Pun KRW Ucok di sarengana Bapak RW Ucok deui anu bager Batu Bara anu mana Pak Ucok aturan kapayun Bos Haji Egoy Bandar Kambing uru di pagun Bandar Kambing uru kerasana Bos Haji Egoy aku hadir Bos Haji Egoy Bandar Kambing kain daun awi Bandar Kambing pas Ucok Batu Bara di sayang Bos Haji Egoy Bandar Kambing lenta berberita warang Wakil Minda Ketua lenta Putra berita Bogor warang Karawang bagus Wakil bangun Minda Kereta Jaya Ketua anu mana bagus bangun Kereta Jaya deui deui sayang Ketua Putra Pajajaran aturan kapayunan deui Bapak Agus Bargo anu bagus bayar laguna Bapak Agus Bargo makin beli Pak Agus ungkar Bargo ulang Nusibati tapi sering dolan Bos Maman mangkat bareng Bos karo babaturan Bos Maman rame-rame guyon hadir Bos Maman Salam Daya sabang menang Wakil Sanan sini susi Wakil Sanan Selam Jaya di tujuh gunung jati Selam Jaya badan nadran Bapak di Wakil Mangkamali Selam Jaya Bapak Lurah Arato Bantara Jaya saya Gunung Jati tempat kong sebat Bapak Lurah Arto Bapak Lurah Arato Bantara Jaya Kapayunan Jaluk Ritki Firman Kakuatan Bapak Lurah Arato deui lakun Bos Firman muter-muter kota Cirebon Pajajaran Bapak Lurah Arato Bantara Jaya iya anu menang Abandor Sule aturan deui Abandor Sule sayang Abandor Sule Pamador Udina Karta Pasundan Kapayunan Agoler Gunung Jati tempat kong sebat Agoler Putra Pajajaran
Darudin karena pasundan deui mantra sayang jaluk rizki kuasa kanggo ngepanisan kekeluarga goyang terus goyang 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 isin deh goyang Wajib yang punya showroom amal motor matak marasa goyang daipong aduh dilur panggung goyang terus goyang aduh matak marasa syarat nasinen ayeuna beda jesina kacona rada goreng sorang asanu halus goyangna pocimpo lalakon sinen ayeuna lalacu aduh saya goyang hubungan sini harana goyang terus goyang 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 isin deh goyang aduh goyang goyang goyangan na ipong bos firman datayu di luhur apang goyang terus goyang mama terus sore deui matak marangasang bos firman datayu aturana kapayuna deui Bapak Mandoro Sule anu bager mana kapayuna aturan bos firman datayu anu bager bos firman datayu ayeuna guna sayang para kusa dina mumunggang ngarampat daun bereng rumah salah sorangan